Біздің Себай музейі традицион өткен музейлар түніне қушыла. Ол бүті ел бойынша 18 май боласақ. Біздің музейдің ешіктері кескі сағат 6-нан 12-ге тікілім, асық боласақ түнгі 12-ге тікілім. Біз бүті Себай халқын һәм қонақтарды көтәбіз. Ұшы зор мәдәни сараға түрлі ойындар, квест ойындары, мастер-класстар боласақ. Екі көргөзмені асасақ біз шул күнді. Ол театр елына бағышланған Арыслан Мүбәрәков исемендәге драма театры коллективы менән берлектә асылған күргәзмә. Театрның сихри сәхнәһе дип атала һәм Янузак Кылысовтың кул эшләре, агастан эшләнгән кул эшләре күргәзмәһе асыласак инде. Шул ук кистә Себай халкы өчен Өфө коллегалары менән берлектә Беренче республика фильмын тәкъдим итәсәкбез. Бер генә сеанс була, шуга караһалар, күрһәләр бик яхшы булыр иде. Экскурсиялар үтәсәк шул төндө һәм викторина. Мәктәп укучылары өчен өлкәннәр дә катнашырга мөмкин был викторинала. Умники һәм умницалар дип атала инде. Себай халкын тагыла ошо көндә үткән диктанттар форматында башкорт теленнән диктант язасакбыз бит инде, цифровой диктант та бәлки катнашасактардыр һәм без дә музейда үткәргән музейлар диктантына көтеп калабыз.